Zer sentitzen duzue, eszenatokira batera eta 2 minutu baino. Me dio nervio. No, perdón. Bale, niretzako momentu horiek, ez eszenatokiratea leheneko momentu horiek dia zirrara total, pues entre nerviosa egon, gogua eukiateatzeko eta jendeak ikustia prestatu zuen guztioi da super zirraragarria. Niretzako antzerkia da nire fazeta bat ezagutzeko kriston aukera, eta gero fazeta hori ezagutzen dugu gure fazeta hori eta ematen digun soltura hau beste eremu batzutara eraman ahal izateko kriston aukera. Me da el hablar en público, me da el trabajo en equipo, me da el ponerme nerviosa y sacar las cosas para adelante y acabar hasta el final, aunque pasen 1000 millones de cosas por en medio. Mira, a mí de pequeña me pasaba que quería ser, yo qué sé, enfermera. Luego quería ser, yo qué sé, policía. Y esta es una profesión que te permite ser todo, lo que has soñado, hasta incluso lo que ni te imaginabas. Bale, niretzako Donostiako gazte-antzerkin topaketa da eskaparate bat, gazteok daukagun talentua erakusteko eta gure ahalmenak oholtza baten gainean jartzeko.